bon ki nak anak ini nekuk tolang bodo kala telur kamarong ki sakoni talang kong cek kapalang mana bikali roten kolo cek kiri potra manto antara ngaci kitab karamat sagat dinto saya bisa atoraki kurang lebih nanyo na maaf mana bi bodo rancak si malang tak langkong cek sampai tetilo kana mana bi bodo ocak ten kolo sejang kolang tak langkong cek sampai tetitu kana mun ngalotor tak langkong cek sandak melepel tongga kepora mana bi bodo ator sekurang sedek tak langkong nyon sapora motor koning dari deje kaciput kuluna merah motor koning dak junan sateje salah lopot nyon sapora ongkon longos numpak becak aduk nyorot becak tak kuat copon tua numpak becak longos ongkon tak toron ada apa mun sotok gelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Hadratul kurama wal fudala wa ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para spotor, para anum sabtina ta'adimi terabtina amul jaki wa usubid dzikri salana semulja Kiai Haji Abdul Latif sabtina ta'adimi Kiai Haji Amam sabtina ta'adimi Kiai Marzuki sabtina ta'adimi Kiai Haji Abdul Waris sabtina ta'adimi Ustaz Muhammad Tawil sareng Ustaz Abdul Rashid sabtina ta'adimi terabtina amul jaki sateja para kiai sateja para ustaz Siaptina tak bisa nyebut tong situngan namung tak orang ngerasa tak adi optina semalar muka imul jaki sareng ajunipun Allah Subhanahu wa taala amin. Lora kalebun saya cuma nang mangkubupuan eti salongos asarang para putih saselain sepoten kaula amul jaki tuan rumah sekeluarga Ananda Zubaidi kak dinto santre boten kaula murid boten kaula asarang Raja Epon serapon Asri Wulandari tercuken sekeluarga keluarga besar Rama Sawah sebutan kaula amul jaki sateja ajunan sampon pada sepalong ku tempat tak dinto semalar muka imul jaki sareng ajunapan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Para rabu sebutan kaula amul jaki sengaja ka dinto dari muqaddimah ibalap musa kaula ni kacau saya mobil langsung pros nelong lemak ka kanan ka budi mongga kacer ka budi ni ka nyorot ni kapun paling santak nadok boleh pon tetini serka panjenengan takok pendet malar muga pendet tak ajunan kentiana kalaban kapungaan esorkeun Allah Subhanahu wa taala amin. Along kuna ajunan malar muka benih pada along kue tempat kak dinto para rabu benih pada akompol nge combokna Rama Sawwa kak dinto namung malar muka akompol tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akompol bebena pandirana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eswarkeun Allah asarang para pecinta-pecinta sholawat nyarandeng bulan kan tiko moonrise bahasa Inggrisnya jadi bulan kak dinto kaluara kak dinto ngambek artinya benih pas bulan saya maksud bulan saya bedelangi pun tapi kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambek syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Para rabu saya boten kaula amul jaki kelak kak dinto taratan MC ngatoraki ayat ki dikian insyaallah sakoni bahasa estona manabi acara walimatul aqiqah kak dinto see bocah see sabayaki sareng penceramah tokang pidato kak dinto iki kak dinto kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi pun saben anak kak dinto di epa gedi berema carana nebus gedi nggih kak dinto bi aqiqatihi kalebon kekana namun kak dinto tak mabi bahas karena ten kaula kak dinto elong se di bodan nabilena kak dinto di masa tawil saya panjenengan ki ngibu vios anyar kan jo sponsoring bahkan YouTube nika boleh bode YouTube samangken mun pas acara tak nikah ngocak pemirsa dulu joria boleh ducu acarana pada dina pun samangken kaula nyingke sakoni dari kak dinto tapi malah muka sampunga kalabon etina Allah kalabon ridho ajunan sateja malah muka karatua muka ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Ongko wa esto kan dinto puli kaula mikir sakan Ustaz engko terus aga bunga ka selawat banjarin piwanya mana tak pate rekong kan yoncong muram qalbi bihubbika muram ya Mustafa al mukarram ya Rasulullah yang disak gini kau boleh yang disak gini kau tapi seneng orang tapi coba tukang pidato padah di setong wi ya lajur ya boleh ada boleh ngara begitu celaka ada boleh nama boleh kau celaka budu terkenal budu kadinto wada Ustaz Sumahyo kadinto guru ten galah hafid tahfidz Al-Qur'an kadinto cakanca para rabu kadinto
tahun ampun hafal 5 juz kau lo pakun 1 juz Pak durina puduk gitu nih coba jaga gila jadi kan itu nama boleh kan itu bawa Ustaz Hamsin alumni kalau boon macam-macam ini kan ngetek pada bodoh ungkuan nih ngeter tinggal pan para Rabu malam muka kalaban akumpul kat dinto cok sini ceramah nak punten malam muka kalaban akumpul kat dinto oleh barokan apol kompol amin Allahumma amin kalaban akumpul kat dinto petutuna Allah toron tepe dak puten kau le sareng para junus taja amin Allahumma amin karena penceramah kat dinto kun perak model lah dua modal lah jawon ke muslim orang ki caremi bedeng unceng engke mun ada unceng tak caremi ada aja sabar kat dibian perak tapi sabelikah mun bedeng unceng tapi tak caremi tak unceng boleh ten ulah emang ken napa tak unceng boleh ten jadi perak dua buni kalau nak alim ben tenten ni ka punya lebih alim kun perak caremi bedeng unceng alhamdulillah bedeng unceng ni Allahumma sholli ala sayidina wa maulana Muhammad para Rabu saya putan kau lah amul joki ngireng berjelakku menjelang siang gak dinto areng sareng muncul kekira sapuji syukur muka junipan Allah subhanahu wa ta'ala cukan malam muka salawat salam malam muka etepaki ada kakuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputan kau lah sareng para junus saja ya kuana cak umat yang kes dari neraka misalnya apa nabu tak purga neraka mantar yang kes sareng kuste kanjeng Nabi malam muka gak dinto apollo sareng kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin pada Rabu saya peten kau lah amul joki dina pon masuk sakone dulu Allah subhanahu wa ta'ala kat dinto Al-Quran banyak cincin-cincin Allah saya kat dinto tak kira lepas Pak dari cincin Allah mungkin kau lah cincin kau setawil tomorrow morning I will get to your house ke ni aku bahasa Inggris kan kau lah lakun antara kacau menampian setawil siap-siap ya sadioi pon sabrang kelam mau laang bra ternyata rese kau lah karya WA setawil ini rese ojon mobil saya eman saya bakal wara hina ya lakun awi lecir pun tapi Allah tak bakal lecir dari cincin Allah saya berdaya Al-Quran saya dibuki sareng Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu punya mun ibas kakak pin 2 malam tak lestari tinggal pun kalau kau pokok nah saya bisa bersangkutan kalau ben walimatul akikah pada pagi hari kadinto saya pertama para Rabu saya puten kau lah amul jeki pon apa cincin Allah fadhkuruni adzkurkum manusia kapin enggak abona kasengkok maka buat nak engkok yektena enalekana buat nak enggak kasengkok yektena sengkok bakal enggak kabut nah mulai kelak kak dinto ampun buka sarang ke marzuki kalau ben pamosan Fatihah saya yakin kak dinto beni perak Fatihah Yusuf ki kapoji beni Yusuf ki ka bengasepone kak dinto punten tapi Yusuf ki abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina capok opak emak mbak kaula satu je dinto capok Yusuf si sarang ke marzuki kelak kak dinto saya malar muka kak dinto kata remaah mungko ajenepan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin tinggal pun tak pendet sakone panjenengan cok saya ngomongan Yusuf pun ni kau orang berempa mau nak kau lah munceng punya orang seket nih kamu berempa bik napon jadi ini kan ngampung doa malah muka barengan pucra satu jana amin Allahumma amin para Rabu ajunan asilah pendet sabar Ustaz Hamsin kan itu kuruna kalawaan lambok ngajar kawan banyak santrena tujuh ibu mun sabar ya ni kajunan sabar satu aja kan itu para Rabu laku yang ada naswarga sareng Allah kalau ben Allah matur salamun alaikum bima sobartum mereka pin buat masuk ke surga sengkok akibat sabar nah enalekana pun saben momen kiri sebini tepak kasih calebek ngaceper tapi panjenengan sabar lho pakun gak dinto masuk ke surga Allah areng-sareng sadayana amin Allahumma amin wan para Rabu saya boten kau lamul joki apa logi ya nih kan kijak terak are nih terak bulan pada Rabu saya puten kau lah amul jaki ten kau lah sedang para junus tu juga dinto mulai kela ampun azikir enggak kalau nyebut Allah maka Allah kak dinto pada Rabu bakal cuken emot enggak mengingat kita bahkan melihat dengan pandangan rahmah amin Allahumma melihat kalaban pandangan ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala malar muka amin Allahumma amin ketika itu sobung istilahnya Pak sakadeng ten kau tidak lencelenan kau bodoh orang ten kau andi Pak norok Vespa Club ketika makam kurang Pak Vespa bangkalan dan kurang ini kebiasa beri kalau torena korangi beri nginam ngombe mabuk nih korangi tinggal Pak Ustad
kaula pun karek nikah tinggal panjenengan bayi terus atikir ke Allah tina pun kaula sing ngenana rakam men boleh tak miloe wah bah sobung istilah ketika itu kaula pun kan beudeung engkau lah kadung banyak dosa jong latih nasan bucok punten tak kadin to Sayyidina Utsman kadin to para bukan soki Sayyidina Utsman kan sahabat Kanjeng Nabi kak dinto lebih dari sabituk unta sareng bareng-bareng perdagangan nagara dari negeri Sab aculun unta bareng pas kak dinto elang kepin Pak tersesat sehingga mungkin orang longos andi trek 10 wiki pas tadi kepin tak boleh elang bingung Sayyidina Utsman pucat Sayyidina Utsman gak itu lapor Kanjeng Nabi ditulung elang unta musuh sese na dagangan sumpes Kanjeng Nabi maka tinilah sabar siapa Kanjeng Nabi maka tak abit boleh setengah jam lebih doceng gak ditabu bulu pas Sayyidina Utsman gak itu perak kumpir salerana nih katela napa siapa Kanjeng Nabi Utsman nalekana umat sesengko kabulana Allah jauh dari Allah maksiat malolo orang jeria bojeng tengi orang jeria lah jauh dari Allah pas abeli nyebut ke Allah acara pojok maka Allah lebih bunga dari bakna Sayyidina Utsman ketika dinto nalekan abek jauh dari Allah pas abek enyak ke Allah furu maus Fatihah kak dinto Allah bunga dapatin kau sareng para junus saja tila Allah bunga maka insya Allah ridhona Allah tepe dapatin kau sareng para junus saja amin Allahumma mun acara tak akadin to baju satu tujuan di salah di tusa saya kumik nih kan nama boleh nih Pak Rahman bodoh kan cakap ulah kabar kata yang mau cara mah cuma dilo pun nengi pasien gua acara mah akasa polong so Pak Rahman bodoh tongking nih Allah pakun biasa iya mana tadi neng enggak ya lama dulu tidak jadi tapi berumah abeli boleh ke Allah cina umairah mah tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempat salah dan lupa kayaknya jawab kalau selalu salah itu sih bukan lupa mula kok salah malah lu mantar kabini narua kayak iya orang dilake iya kok lupa boni lupa gini kan lupa nih kasa kalian tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa kalau selalu lupa itu mah disengaja sengaja berarti mula kok lupa tidak puasaan makan lagi ada lopang kok benih lupa guru jelakar tak puasa jadi kadang-kadang tahu lah bu Omah Irama nih kapen luar biasa jadi orang-orang saya senang Omah Irama nih kak gak jadi wali tahu nih wali apa tiga hari angki abu orang main judi langsung mana judi menjanjikan kemenangan judi bohong karena perjudian bompan bahas sama Irama orang lari pagi penter Omah Irama nih ada oleh buat lagu jadi ajunan saya tak biasa ceramah kali Ustaz Tawil misalnya tak biasa ngacur bahasa Inggris selipkan dakwah kamu rasa ingat ya mun bodoh orang tua cok tompak di mana bodoh orang tua tompak tangkel masuk potrana artinya nunggu di sesepuan numpak sampai datoron ini kan dakwah Omah Irama lewat lagu cok Omah Irama bodoh orang muker gedeng pak benidik nanti biknya gore poker tuh di lagu Omah Irama jangan ditebang itu pohon pisang milik orang jangan ditebang roja poker bodoh orang anu nih kak kebeterok jangan saya subaidi anak nih kak nggak beri kopi lu saya lalak kondisen ninteng ceret aduh tuh lagu lagi ninteng ceret ada ini kamu tak kerja wan pendet kakapin macam ni nyam sapora Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad para rabu sebutan kau lamul jeki teti malar muka abek kan itu senantiasa abeli abek tusa abek pegel kata tangke abek caremet kata tangke pegel boro ate malar muka abeli ke Allah kadinto ate penda geger kotor amin Allahumma para rabu sebutan kau lamul jeki wan saya nomor 2 napa fad'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum yang sapora nyuuna wana minta wana kasengko yektena sengko bekal abri apareng apa sih buat minta jadi abu minta ya Allah jadi tinggal pun joko sini ngangkui bahasa Arab pun takut nawas teroan di otang 1 juta atau hajut karena tak meninggalkan abu sar Allahumma ya Allah Allahumma jannibna syaitonnya cak saya malaikat jadi kan dua orang kiku kumai baja ka otang mana kayak kan engke jadi tinggal ya Allah pamatura lah cuy ya Allah Allah nikah lebih seneng mun abu akrab jadi ya Allah abdina otang banyak ya Allah sebung reng
nyoro alaku padahal abdi akan pancok ya Allah kan uning tibi ajuna ya Allah ku sobung se maan ngacek sama kengki pola na kaula pon tua tak pati sehat ya Allah keng pareng abdi na ceuleun kang ku oleh rezeki ya Allah au tanga kata tangkeun pola na bodo keng mabuduk ya Allah budukna geuni ka saya kuat abdi na ya Allah ampun ya Allah sake ate ku ya Allah napa pole pas nangale tatang ke salo ka Jakarta ya Allah mele mobil ku sani ni bungkona raja ya Allah sake ate di dalam ya Allah jadi babinian bukempok mun ngakan kadang terteka kok cok minta kalake sampai di motor iki kiri minta kalake bok nak kau belum lagi sampai di enmik bok nora bobini mata karancungku oh jera andi ano bravo kip minta enmik iki kiri minta ke Allah ya Allah abdi ngater anak ketika ya Allah selain ibu-ibu nang ngangkui enmik ngangkui bit ya Allah abdina ya Allah keng etienam lakena abdina ya Allah ngangkui bravo etrap telokale tak gelem udi ya Allah abdina teroka enmik ya Allah oh cak silake benar teroka enmik apa engki makin gaula tak minta kampian takok kiri kau minta ke Allah iya keng kau pengen kau ngiding nyong boy melaki usus silake om kuat mas putih aki Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad pada rabu sakacel sakadinto compok di lewon anu kora kompolan tore Allah nih kabukal apa reng pon apa se epenta sareng aduh napa na ustad napa nage jok ulo minta ku sing ngapuk colok tak beri ten nah artinya kadinto beuni tak kapul tapi Allah kadinto punya hikmah bede rahasia Allah si abot tauning contoh nalekan misalnya lagi andi anak kene kelas 4 lalake pas ngocak wah engkau melaki fitsen polana banyak tuhnya nah melaki fitsen engkau itu empat mau sonak aja kita duke labu nuceng wak ngebar telon pasir si tereka orang tua anak coki anak naga dinto kini melaki fitsen kan ki sami ketika dinto ya Allah abdina utang arisan malam Jumat kak dinto ya Allah pandingaki ya Allah lo tuh bakal warung kuan abdina tak kejo ya Allah teroning tak panding masya Allah pas ngocak udah Allah datang gini kehidupan ke ambu apa jeng ada gunana apa jeng padahal pada hikmah muning malam Jumat nikah ekibo sera uning pas bodoh setinggi eno kono ibuk tona tedung kalek bona bentar lap saplastik karese tempes pon kan bodoh kurapa kak dinto doa nyabis ka kiai abdina andi otang ke aresan ka dinto malam Jumat ke oh iya bokna kalam ki merah ya eki ke kodunga merah ke eki ke macam apa macam solawat ambil pak ibu 444 solawat nari eki ke mana lebih ke sih katanya lebih apa kian di otang pak telepon mari otang aman antara lebih aja tasbih hilang tapi kian macam solawat Paleman ke bungkuna malam Jumat adep dojo ya engki kayak pan adep dojo kalam pimera ternyata tak ning pegel kayaknya terak kayaknya enak pakai tompo empien beremana kayak dukun beremana dubu-dubu lakon apa taning gue lagi buat kalam pimera aduh ini pada kalam pi katok mirap tina kayaknya terus taning punten kayak adep dojo kayak belum bikin sebenarnya dojo kedua boleh ada nak kau lagi saya kemas ini kisah ada nak kau doa iya orang kalah dojo mana kalah ngadojo nih gana bentar jadi kadin tuh ngomong anumpun tak narema tapi napa terjadi para buki puru kadin tuh kan bodoh puting beliung nengi kacamata kalian kenapa kertas apa sarung kiri timur kertas satu lo kadin tuh bengkona rempak pak bengkona rempak oleh setelah bulan kini kapon dari tak ning ngaresan saya ngomongan bengkona rempak capok puting beliung sejak nareng longos tak palak tahun engki siap kusur celeng kura-kura palak tahun mun saya celeng ya dan beberapa bucil kura palak tahunannya mana lak lain beda oh aku ser bengkone capok napa malam Jumat are Rebu saya capok gempa no palak tahun malam Jumat ening are sana iki bapak perak ya Allah matur sakalankom ya Allah kak dinto kabanguna Roma ya Allah cak saya lagi kan iya apa aja nya punya colok caca malolo lebih lena nanya lagi Allah wala tak ning jadi Allah tahu cowok nanti lo ening saya nggak ening saja ngadoan eka beli das tertelo kodi nih jera untuk eka beli sarung nggak setawil nengi partelon ya cul sarung tompes pesan karena Allah niser tahu Allah maha mengetahui Allah kan itu maha uning tahu cak telah boleh nakik bengkona rempah paning setia bu nah kan kini kawin mungkin kudu kau ulakan mangkana sabar mak yokin mak kau ulah asoko kau ulah boleh cak saya iya lek cak saya lek orang asokor lek mau orang sabar lek bekal pas sampurna masya Allah engki contoh nangko lek engkau asokor lek oleh orang saya lek celeng wak celeng mulos benih kau coba nak kita pati genteng ada yang coba oleh bini naratin mak engkau kan asokor lek oleh bu na using ngocir neng iratin lek engki mak impian asokor masuk ke swarga mak pas sampurna masya Allah kau ulah cuken
empian masuk kasar kau lu juga sabar kau lu apa engki masuk kasar apa mak sabar kau lu nari mempian saya coba gak kini kamak tak nih ngabus lekatan jadi ada deh Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad para rabu situng doa saya tak kabul lagi kak dinto bode rahasia Allah si abak kak dinto bode lain kak dinto bode kitab bode carita bode reng laki kak dinto nyamana Sulaiman kak dinto andi tatang ke pak nyamana Fatimah rotin tapi suki luar biasa pak nanti ngelomor anu nih kak anak jatim pak nata ada nangki bani jatim pun bulencor andi eboknya mana Zainab andi anak Zainab nyabis kaki ke abtina ke teroka kak dinto Fatimah ke terus kejuk soki abtina takut tak kenal ke tak kan tahu nah tila anu gempeng ra nyirim gempeng mana nyapa nolong nyapa tak kan daiki ke tiba naria pendekatan 2 tahun pak Assalamualaikum, anu gempeng, Dek Fatimah, Bu Zubaidah, Mbak Zainab, engki, tolongnya dah kan dokter ya kalau nyiram ngalaten nah, kenal oleh 2 tahun nyabis kagak, kenal ampun ya, terus ekiap tina terus alamar kagak, uyah, bokna alamar malam Senin, mangkat dari bungkona kol 6 ya, cok lebih, Arya cak rumus cinta, ini kabar impun kan pak, ini kan dukun dia banyak orang cenekuk ini kak, mangkat kol 6 tak lepas pak, pas kama Dek Fatimah ada keluar mbuk nasi narema Zainab nih kan narema abtina pamator kan itu nak Sulaiman apa Sulaiman abtina pun 2 tahun kenal kak ajunan kak keluarga kak dinto kak adik Fatimah pun 2 tahun kenal iya bener abtina terus alamara adik Fatimah kak dinto pada keluarga abtina kak angkoi sehidup semati pas nangis mbuk bahan apa mak anak masih kelamar mata engkau 5 tahun jadi janda lah ya Allah sebelumnya nih kak doa ya Allah tarima akib tina ya Allah alamara Fatimah ya Allah mun beni takdir abtina ya Allah tak andik ke Fatimah tak ngoleh Fatimah ya Allah oh bo takdir abtina ya Allah mun Fatimah kan kapun ikan di oreng ya Allah cepat tiuki ya Allah paburu ngaki pada tisan abtina pun doa neng aneka ternyata napa paleman pun lemes tingken ki eker-peker hendujuk kau lo terus anak nampian mapas empien tina rangkok boy mulai ya Allah malaikat keajunan paling salah madopak ya Allah jawab tina minta anak apa lembuk nah ya Allah palang nyabis kaki ya Assalamualaikum kaya boleh mau sukses nama anak ya tabolik ya apa nih tabolik jawab tina alamar anak nah lembuk nah ya palang paling malaikat salah senyampi ke Allah ya bening aja tina lah tarap aja terus lagi beremang ya kabin buk nah ungkuan ke iyalah mungkin lu kayak istihoroh ya yang kan biasa orang tua nih kawan mun si alamar nih ka petani alamar putrana mungkin diminki anu istihoroh sih istihoroh telare tila pun tak cocok pola nade lakona mantona anu petang dateng nih kan tak bisa kan tapi coba pun coba kalau bidines pak alamar mungkin kau lu malam apa mimpi bodoh dari timur laut wah tare malah jo kalau ada sepeda motor lain Somalian, tak tahu aja anak tukang bengkel. Ada tidak kami ada sepeda motor apa boleh. Jadi kalau nak boleh kau lagi jantan. Tadi tinggal je kau selepele bukol. Sakadeng ya Allah, tadi mama tua ni kasakan boleh kan jadi India. Aduh, mon semanto doting do di sorboje sok kompoi deting, aduh ratina ke. Elos alose, tapi coba kompoi dari manto saya tak andi tak lako. Bo, belas dong dengar saya minta ke pak nah. Mereka kan pudah kebes siapa kok. Aduh cepak nawan aja pada nak kerja potong tak lako. Ya Allah malah buka baju amin Allahumma. Pon, tadi ada rahasia. Ternyata napa para rabu kak dinto siap meskipun kau narema ibu Zainab panjenengan beti bini kau perak pon. Kari 2 bulan akabina kak dinto nyebar undangan pon perkawinan musuh kenikah musuh lanceng kapaceng gini. Napa terjadi karya seminggu nih kabeh carita pak sehingga masuk ke sinetron ke industrial bagus nanti carita nih kak numpak becak pak becak nak atau nungep ke sok pangapura cetak nih kak tepak ke bobo gagar otak mate pola mate napa para rabu arempok arialah undangan tersebar beremar ya jelah mate nangis si Sulaiman nih kak pola saya kabina mate tapi karena pon musyawarah ternyata awak beremah bi pakabin musuh anak nah lah kali bobeng dak posak pakabin musuh Fatimah pi pakabin musuh Fatimah pak nikah seikocak ada tangis ada bahagia nangis calon bini mate bahagia oleh anak nase incer kadinto senengi surat at-tolak ayat 7 la tadri la'allallah
tak uning napa sih paring ki Allah tetip bisa saos abot kadinto tak oleh enik tapi paringi mobil sareng Allah abdi na kadinto tak oleh vios karena itu liu setahu beli tapi kalau oleh vios lebih gagal ini kecerita ini kan mana nih olati nih kamu di YouTube pon olati nih Al-Quran surat talak ayat itu kadinto la tadri la'allallah yubahatsu pokoknya intinya gini kapan tuti abot nih kata uning nalekana abot misalnya pekerja keras sebini ini kau Allah bang tak kaprang ko sa akhir kikir bo namo tak lako alako silake mangkat kilaku mulai lemar noceng cetak sa bobo pola na kikiri muso sebini sora lako mo tak lako kikiri pola na abot potong tabalecok kingser bo aku ngoan ya Allah maaf si kaptina ya Allah pa tabalecok kingser kadito ya Allah duh ajunan tak niser kaptina beni tak niser mulai istirahat mulai tak lako malolo orang mak tilapun sehat nih kakak borak kata mau lupa saya kata nyebut Allah tapi beri sakit tengah beri kanja bah tujuh anak kayak marzuki kan ya Allah nyebut Allah oh enggak boleh todus kakak marzuki kata tawil kan ya Allah nyebut Allah duka lepon berarti Allah kan itu ngasokani saya pertama ngasokani dalam bab lain saya kaping dua pun apa para bu nalekana abo adu angka Allah tak kapul laku nengi padang mahsyar kak dinto nalekana abo kak dinto amal tak pati banyak contohnya misalnya setawil contoh tersinggung setawil pun biasa bojeng lema bekto tahajud enten misalnya puasa ngi puasa Ramadan tak nambahin 6 bulan nengi bulan Syawal ini kan saya nambahin bulan Syawal kati orang puasa ngi setahun nah yang gadin to hati-hati kiai gadin to tengate kau kan takut mun marina Syawal betul tio khotib nengi masjid-masjid nih sakadung ki perak marin tani kau saya katako man soma Ramadana imanan wa ihtisaban wasbahu sittan min Syawal sama-sama saya ngayar teh aki siapa puasa bulan Ramadan pas terus aki kala benem hari dengan bulan Syawal karena soma fi dahri maka orang juri pada nak puasa setahun abu tibina tak puasa we pentong gak ada gini Pak ungguan buat nikah yang sapora jadi ajunan laku yang mentel pasal madu contoh misalnya ajunan apa ki kauleun dengan neraka ajunan pun ke swarga udah penceramah neraka ya yuja heran nungguan lucu sakadung saya ngaki salat tahajud mbian abot nanti bi malah ker saya ngaki puasa sunat Senin Kemis abot nanti bi tak puasa saya ngaki pen balik bura sedekah abot nanti bi saya ngocak cerek bohel ceplengnya dalam ngene kan buka ada sama pada hari sebenarnya caca marobuka tak tahu nyaut kau lo tahu ning ke gini kah waman nabiuka napa boleh gini kah wama imamuka cuma tanya gini kah wohe pagar dem keng manter salah betul saja jana amin Allahumma amin jadi ajunan mun mangki kaule neraka acep tari ustaz ben mau di neraka kaule ni kajak kado aja pada pentara caca kaulo alako tore empen kan pola nampian acara masuk ngucap suruh libur sadaka kaula sadaka lako tore norok kaulo acep kaulo wak ka surga malah muka orang sareng amin Allahumma amin mungkin pun pada neraka deh nabong sebong keng menteri yang tak awai sareng Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma neraka banjir darah kan pada dengar cereng nangis sateja muntah oleh sobung orang semaong ke muntah oleh syafaat Allahumma sholli ala Muhammad jadi nandare tanjakan ca selawat menjari nih kak ini mana mau sok udah neraka enggak kutong aja dus Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad lah nalekana pada masyarakat itu amal biasa tak banyak maka pas tiba-tiba Ustaz Tawil nih ketemu bunyak tempongan kanan nani ke bunyak temu heran Ustaz Tawil ya Allah aina wajadtu hadhil amal hadzal amal katsir jiddan dimana oleh banyak kalau amal banyak ini kayak Allah maka Allah ajabu bakna doa na bakna itunya saya tak kapun songkok setiap ada amal ibadah kefokusan sengkok ya Allah tiba banyak lah ajunan nanyokan ke Allah ya Allah situng ya Allah manter sepeda motor tak kempos ya Allah dua ya Allah manter tak macet ya Allah tak telok ya Allah manter pamangki oli apin benta perkara kempos dapat jalan jangan ceh bila ladu apa kun kempos tak genagi punten laku kadit doa saya pertama saya manter tak kempos saya patut amal kefokusan amin Allahumma amin para rabu saya patut kau lamul jadi hubungannya kalau boneka acara walimatul akiko Aisyah zat merah kadit zat merah
jadi mirotin kan istilahnya kan lebih bagus data mirah kita mirotin nyam saporan ten bening kritik ke perabeler sih kan itu kan nyama kan itu sesuai dengan doa Pak tengku toko nih kan maju pantang mundur jayangku samudra jaya jayangku bintang plastik rame cok bintang terak kira lah terus bo kerapen sape tengku nyaman sekelap mancal marah kelap lah coba ungguan mau pasti nyamai lemah lembut ya ada sampai nawe dia tak gelem dapat kabin jadi ketika itu nyama ketika itu jadi andiknya masih mengandung doa ketika itu kan sama mungkin pensarumban tidak andik nyama anak lahir Februari nyama Febrianti siapa lah lahir Febrianti Januari nyama Jaryanto Sohibul Jamil siapa kanan gitu tidak andik anak lahir bulan Maret nyamai Margaret sih ya kadang mak lampir lagi jadi kan itu nyama kan itu doa polana lahir Ramadan takbirun lahir anak langsung nyamai Rimbi Marina Pasa apa artinya lagi Rimbi Marina Puasaan musuh berserom aja aduh pasti nyamai Sopi ladina magila jubah sih pada kan beda kira Sopi la jubah Pak Mair Sopi ladina magila jubah apa artinya Sopi ada pola mele lambok obat nengi Sopi ladina magila jubah latina magila jubah ada toro jubah dan kita libur gitu jadi kadin itu kan nyama yang mengandung Aisyah kadin itu iftiraman abo nyon bodoh apa namanya mulai dulu yang sapora pada dulu kan itu anapa mata adu adibi dari keberhubungan kalau bentua anapa mata adu adibi supaya tiga dinto pada rabu misalnya mau kau ngunceng tiga dinto supaya tiga dinto uning cuk kadinto nalekan adu adibi abo karena kotor ate abo banyak dosa belum tentu kapul tapi ngunceng ajunan marabu ajunan nyo untuk amborok ada ajunan sateja saya malar muka Aisyah data merah kadinto tetianak anak sesoleha amin tetianak anak seatoro oca amin Allahumma amin san misan akumpul tempat kadinto malar muka beni perak Aisyah kadinto doa ki potra potri poten gaule sareng para ajunan sateja kompoi bojo sateja anak foto malar muka san misan kadinto san misan akumpul kadinto malar muka tetianak anak soleh ben soleha amin Allahumma amin lekan itu kapul lekan along polong kan itu kapul jadi nyong sapola sakit nek penting doa kan itu kapul sareng Allah dari berbagai macam faktor saya pertama nek pun poin saya pertama kan itu doa tak bekal kompol tak bekal kapul sareng Allah mun tak kabiti kala ben selawat nek pun selawat mulai ki ajunan tak rabu kau pun dateng din Jawa cek kasih kol petok dengan awak ya busuki kol petok cek katon du mangkat pak kol petok orang sapolo alhamdulillah do pakai nganjo teker saya yampar berak banjaran dung coba ro ada dadi enggak ada kau dadi jangan ngongoan cek ngamen ngongoan kau lo angguan ngongoan kau le tempo ngajunan cek kau lo dateng tapi kan ben oleh amplop ya misalnya mending apa kau le oleh amplop belum tentu angguan mun bodo penceramah bodo kiai ke Marzuki sorong memang tahlil pakai mana la ilah misalnya contoh naudzubillah la ilaha illallah kok diki oleh beseng ini kan dosa napa boleh tukang pidato kenapa ngacopok pas ngarep pes ngarep amplop dosa ungguan tapi mun bodoh ring longus kuncung penceramah teka dari kepora pas tak genteng pes bensin lekaten atusan boleh enten boleh di kamera seperti yang jaga aja lu cak murid TV kok saya anu aku ini kan pun tenaga aja nyun sabora mun masalah amplop masalah pes masalah berkat cek sabuk yate di sampai ada motor di sawah meuji kamu boleh ada Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad lah kak dinto kesempatan nak abok para rabu adu aki kaulah anak bode Jogja kaulah anak kau sama makin ujian kaulah keluarga kak dinto sakit malar muka kalabon pandu anak ajunan satu jadi kan ngampung ka subaiti ajunan satu aja malar muka satu aja nasi rabu tempat kak dinto pa pecel sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala siang di otang malar muka pa kempang rezekina sareng Allah amin nak kana saya tak atoro oca malar muka pa atoro oca karing sepona amin saya kak dinto kita andik lako malar muka paling rezeki culun sekempang kang oleh rezekina Allah amin Allahumma amin sebinina laku ngaceper malar muka kunci masyaallah nggih maksud bener kunci pas buwi dak lebur iya kan maksudnya pambu pok ngacep perengguan sela lake wo sela nokol akhir kikir malar muka ambu nokol kalaban kasukan Allah benih pas ambu nokol pola nama sutruk teori enten manter pas sadara kak dinto hikmah daripada itu akan dinto kapul sareng Allah saya pertama enalekan apal kaum alladzi yata'allaq bil adat berhubungan kalaban banyak orang jadi telepon akumpul banyak orang
cak pun kanjeng Nabi la yajtamihumul mu'minuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istijaba du'ahum. Tak bakal kumpul kaum mukmin ketika dinto kaum mukminat ka pengkir yad'u ba'duhum situng orang anyuon ka Allah wa yu'minu ba'duhum ben selain pada nyebut amin ka Allah illa istijaba du'ahum kadin to kacoba doa na kapul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sitom. Nomor 2 napa doa kadin to saya bisa kapul, saya bisa mendorong kang ucap lebih dikapul. Alladzi yata'allaq bil makan, saya berhubungan kalaben tempat. Napa? Misalnya kadin to antarana Hajar Aswad sareng pintunya surga, kadin to kocak multazam. Saya kita dapat malam muka pada Pak Asal Allah Subhanahu wa taala. Kadin to antara nika Pak Sudari nika norak kaula kan kaula sing ngatur. Pujung dium pen teket dulu. Ison teroreng kayak torot kaula saja kaula juga gede tak tanya ki. Dadi abojeng antarana multazam kocak multazam antarana Hajar Aswad sareng pintu Ka'bah kadin to sareng makam Ibrahim kadin to kapul sareng Allah. Napa boleh? Misalnya cak Kanjeng Nabi ma baina mimbar wa baiti antarana mimbar sengkok Madinah kan cedak lauk mimbar kanjeng Nabi kan itu bade bun bara wa baiti ben gona sengkok kan combok kanjeng Nabi ini ke bade bun temor samangkin dadi astana kanjeng Nabi orang se antara na mimbar sengkok musoro mana sengkok japon kanjeng Nabi raudhatan min riyadil jannah jadi taman surga Allah saya doa jadi kapul sedang Allah malar muke pada Pak satajana amin Allahumma amin. Ini kan contoh ya saya berhubungan dengan saya nomor 3 alladzi yata'allaq bizaman saya berhubungan kalaben bekto napa Ramadan karena Ramadan kan itu kapul ana sareng Allah lah saya nomor 2 Ramadan ini kamu jelas pantang ki la yuruddu doa tak karena Ramadan ini doa kapul sareng Allah. Saya nomor 2 napa misalnya ma baina ya la yuruddu doa cabal kanjeng Nabi beuni cenah kaula tahu ning napa tuh la yuruddu doa baina adan wal iqamah tak bakal etolak antara adan ben iqamah nih doa adan panjang ini masjid doa ya Allah mantaran di dalam ya Allah ipa pujro ya Allah abdi nanti ditalaku bini ya Allah pas lagi kemacet tolok ya Allah nah doa beuni pas di tae kunaki kalawan bagus dan sampai ngantos imam nak gelem demai man tak tahu yo kula sanontong kuna bagian narau berema pancet nanti ka waduh pancet kula sanontong doh bonyak reban aku beta furadan mare orang furadan aku tika oh carita goni ka eman antara adan dan iqamah ketika dinto para rabu tanda-tanda yang bisa membuat doa kita dikabulkan salah satu ngaka dinto kompol sehingga dalam kompol kadinto abu doa dek Allah malar muka Aisyah data mirrah kadinto tercukan satu aja potra-potra poten kaula sareng para junus saja tetia nak kana sepecer tetia nak kana min ahlil Quran wa min ahlil khair wa min ahli ibadah amin Allahumma amin kadinto anak pertama gelak kadinto kan muncul pantun nika sabun ki akabin bodo pantun ki setawil teti nika gunaki moso subaidi lambok buktona kabin bodo pantun kadinto bodo macana katorbeng kabona sare tembana eklo apoy saya ngak cek patobong sabenare mbana kaburu mbana kompoy dek jur subuh ini empat gurdum ngemben kompoyong ku mbana alhamdulillah pentero ketiga ku banten para rabu saya puten kau amul jagi matur sakalangkong kalau orang guna ajunan satu aja beni atas tuan dulu mantan kau kalau benar abang ki ajunan kadin to para rabu kadin to ate penjo tenang compok lo ngadepi bini sake mencari pabodo sareng Allah satajana amin ti mangke kan bisa gojo-gojo pangki sareng ajunan maragiae malar muga abai bapak cerak satajana amin Allahumma amin kelak ada pesan dari Tat Marzuki saya enggak ngocol dua jora pantuna beuleuh bah tenang sitong gaul pon ki nak anak ini nekuk tolang bodo kala atelur kamarong ki sakoni talangkong cek kapalang mana bikale roten gaul cek kiri potra manto antara ngaji kitab karamat saga dinto saya bisa atoraki kurang lebih nanyo na maaf mana bi bodo rancak si malang tak langkong cek sampai tetilo kana mana bi bodo ocak ten kaula sejang kolang tak langkong cek sampai tetitu kana mun ngalotor tak langkong cek sandak melepel tong ka kepora mana bi bodo ator sekorang sedek tak langkong nyon sapora motor koning dari deje kaciput kula na merah motor koning dak junan sataje salah lopot nyon sapora ongkeun longos numpak becak aduk nyorot becak na tak kuat copon tua numpak becak longos ongkeun tak toron ada apa mun sotok gelo dak dito bisa nyon sapora saya umur teh sepon malah muga kompol boten kaula sareng para junan saja kata penana ridho dari ajunan Allah oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.